Omukorogo gwakorerwa Nyakaja Burisa, Reverend Apple Abareba n'umukazi we Sarah Abareba baba nibasimwa abwebyo ebakorire Oburisa obwo. No kubasimba abwebyo rumono rutemba kukora kakitere hambo mukaro. Oburisa butugagare Reverend Rubakatizi hati ninjiramu hariho change tamazima hariho change y'amani kandi abakuristayo bo kureba bona bashimira ibyo gukora Yesu kandi gutanga ibintu bihinduka okumanya ruhanga okwiye gona ukumwishongoza ishongora to kubasa kumujyotyo no hindukaho Okushabuko kwaikwaho n'abebembezi batari bamwe na bamwe. Mwebare okutukunda, mwebare okutuhereza amatungo, mwebare okutwombekera, mwebare kine cyo mutatukorire. ngambira kubyara bafite no stress ibicuro kubyara bazo murebe bamureba kwako kungaro bamupatamu mwereze kirako gace okuranga perezo mugisha haleluya okukira munonga nyoni musimira entunguka yakozere omucweka cyitu hamwe n'enkwatanisa y'abantu na munonga no gukora umurimo wo kuburira abantu enjiri yo kujunwa okuburira abantu enjiri yo kurwanisa oboro. Apolo Abareba nagira ngo akine ngoga okorera Oburisa obwo. Omugande abashija bahanangirizibwa okamaka gabo obwire ebyagambirwa akanisa ya All Saints Greater Bushenyi omukushaba okwaba no kutasya abashija omukibiina kya Fathers Union. Yekitanda y'omukazi ewerire ey'omushija y'omukatumutumu abakwana byamohoko mugenyi omushija nayeshereka mazima bakore imigenzo y'abashija ibashemeye kuba bakoze kandi bese hihi na ruhanga kubo muntu koko ese hihi na ruhanga kore byawe ni wokora emirimo ye naheza gitwa no mchara wanje nturanyenda kwikahihi mekanisa soni ecanje mesereza nyenda gukora emyoga yona eya church. WSP Apollo Tayebwa omugambizi wa polisi abwa Bushenyi mpango kandi omwe ombatahibwa najangwa maramizo nebinankebe bikozere cyango okuchendeza abahagaro na munonga omaka abashija 15 nibo batahibwa omukibiina kya Fathers Union. Mbweno kutaho mu kitongore eki nikinyongera ho bukugu kandi obunyine kukozesa omukuhereza abandi bantu abuturukhereza nkayihanga nk'ekitongore kya polisi. Abwa TV West ndisenyumo Gideon no Nesmas ndianabo.